Likholise izwi lakho uNkulunkulu weqiniso, zonke izizwe zalo mhlaba mazizuze usindiso, amadolo kulelizwe makaguqe phambi kwakho, zithi zonke izilimi zikhuluma udumo lwakho. Busa busa Nkosi Jesu, koza ngawe ukwenama ngeziphithi zethu, wonakele wonke umhlaba. Nkosi bona umhlaba wethu, uxolele izono zawo, ungehlisa ulaka lwakho, kuze kufa abantu bakho. Yala singashabalali, usiphile inkanyiso, baba musuku silahla, ngokudela iqiniso. Nkosi mawuphakamise imfundiso yezwi lakho, uze usivuselele, siphuthume ukulunga. Roma 5 verse 8 ngaphansi kwesihloko izithelo zokulunga. Uthini? Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesibekisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye ulakini. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe, ngoba uNkulunkulu sadalwa uye wasenza, wazenza izizwe zonke zabakhona, kodwa izizwe zasezihamba ngendlela zazo, zibona izindlela ezilula zokuthi zidumise uNkulunkulu, zizikhonze zona, zenze uNkulunkulu nabonkulunkulu bezithixo abenziwayo. Lapho izwi lenkosi lithi khona ukuthi banamehlo kodwa awaboni labo nkulunkulu, banezindlebe kodwa abezwa labo nkulunkulu babo, babe nemilomo kodwa bakwazi ukukhuluma labo nkulunkulu babo. uNkulunkulu yabona konke lokhu kwanakala okukhona emiphuzaneni emhlabeni, ngoba isithanda ehawukela umsebenzi wezandla zakhe. uNkulunkulu uthi uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Sesonile ngaleyo ndlela leyo, sesingasamnaki uNkulunkulu ngaleyo ndlela leyo, yena wabonakalisa ukusithanda kwakhe, wathumela indodana yakhe uKristu ukuthi azosifela. Ukuthi ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye elakini, ukuthi uJesu Kristu kesifele ezulwini. Abanye abantu kuvela bahleli kuzo, noma sesifele abantu bayahlala ezulwini, ukuthi manje kakhulu wazi uNkulunkulu abonakalisa uthando lakhe ukuthi uKristu asifele, ukuba silungisiswe ngegazi likaKristu elachitheka esiphambanweni, ukuze sisindise olakeni likaNkulunkulu. Igazi likaKristu lenza umsebenzi omkhulu
emhlabeni nokuthi ehle ezulwini abe njengathi afane nathi kodwa injongo yakhe ukuthi ibheke esiphambanweni ukuthi ayichitha igazi lakhe esiphambanweni njengoba sineculo esiculo number 104 elithi igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda yayingelisusu uvalile usukona njengegazi nathi salihlaba nezimbuzi nani akulisusi izono zethu nawaJuda bebeletha amajuba beletha yonke into abayiletha ukuthi kuchitheke igazi ngoba igazi liyinto esemqoka kodwa ngalelo langa kwafika igazi elimqoka igazi likaJesu elenza ukuthi abantu bangasalethi yonke lezi zinto ezihlatshwayo bacela into ethelelo ngazo ngoba yena wasezibacelela ayisezosicelela into ethelelo kuNkulunkulu ilakhe igazi elidlulisa zonke lamagazi aloko achithwa so okunguJesu Kristu njengoba lisho la kunamba 19 ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye ulakeni amen siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngegazi likaJesu elachitheke esiphambanweni sesilungisisiwe ngaye uKristu ngoba igazi esilobe sibuzwa lona ukuthi wenzeni ngegazi likaJesu selikufanele selichithekile esiphambanweni wena wenzani ngalo weza kuJesu waqhubeka nezindlela zakho zobumnyama awuzange umamele ukuthi uze kuJesu siyambonga uNkulunkulu asicale lapha ku number 4 size sefika ku number 5 Kosibona umhlaba wethu uxolele izono zawo ungehlisa lwakho kuze kufa abantu bakho yala singashabalali usiphile inganyiso abamusuku silahla ngokudela iqiniso Nkosi mawuphakamise imfundiso yezwi lakho uze usivuselele siphuthume uku